Dobro, evo ja vas pozdravljam, zaista sam sretan danas jer krećemo u sezonu baš po onom planu i programu koji smo osmislili prije nepunih 21-2 dana i vjerujte mi da sam i svaki bi trener bio na ovom mjestu sretan što ima ove ljude oko sebe zato što su ljudi dan noć u klubu i rade veoma bitne stvari. Ne želim ih upoređivati ni sa kim, s kim sam sarađivao kroz mojih ovih 525 utakmica do sada, ali isto tako moram vam zaista napomenuti da sam presretan što smo na ovaj način startali danas. Naravno da ovo nije konačna verzija tima i vi znate vrlo dobro da smo mi u prošlosti pričali i kad smo analizirali prošlu sezonu i ja sam iskren uvijek i meni godi kad ljudi imaju ambicije, jer kad imamo ambicije onda znam da ćemo raditi onako kako treba, a mislim da ste i vi svjesni sada da smo sve po planu radili i sad ću vam obrazložiti mnoge stvari i naravno raspoložen sam za sve vrste pitanja, jer najbitnije je da u komunikaciji imamo ispravnost, a to znači da komuniciramo sa činjenicama, a ne sa nekim drugim stvarima. Dakle, mi kad smo se razišli, jasno je definisano da ćemo početi 19.6. to je danas i jasno smo rekli da ćemo pokušati da u konceptu tima nešto pomalo promijenimo da bismo unaprijedili, a da bismo ujedno dali priliku i mlađim igračima i pogotovo da pokušamo da tu konstantu koju Sloga želi u narednom periodu, a to je po pitanju i infrastrukturnog dijela da prate situaciju. I evo, gospodin gradonačelnika i predsjednik su jasno rekli šta je cilj u narednoj godini i po pitanju infrastrukture i po pitanju ambicija. Naravno, ambicije treba ispuniti jer svi smo mi svjesni da u našem fudbalu gleda se rezultat i on na kraju bude to mjerilo koje se proglašava. Ljudi su ovdje čudo napravili, ali se ipak gleda ta naša borba za opstanak grčevita koja je bila. Naravno da stojim iza svih ovih riječi što su ljudi rekli da moramo biti maksimalno odgovorni, da moramo biti koncentrisani na svaki svoj dio zadatka i naravno da taj rezultat koji je prokletstvo ovoga posla, ali je on činjenično stanje, moramo dovesti u situaciju da, što kaže predsjednik, da se na kraju u finišu prvenstva borimo za nešto više. Da li će to biti dovoljno da bude Europa ili će to biti stabilnost u Premier ligi, ispod toga ne, nikako. Koncept tima, ja sam već rekao, je bio sačinjen iz 3 pravca, to je da zadržimo kontinuitet u kvalitetu i naravno mi smo imali jednu situaciju koja je možda i dobra u datom momentu za klub, a nekad i nije, da većini igrača su isticali ugovori, jer ne treba zaboraviti da je Sloga prošle godine ušla u ligu kao ekipa koja je bila druga na tabeli, ali imala sve pretpostavke da uđe. Samim tim i igrački kadar je bio naravno teško sklopljiv jer ko kaže da nije razlika između prve lige Federacije ili prve lige Republike Srpske u odnosu na Premier ligu, onda ne poznaje BiH fudbal. Tako da je to bio jedan težak zadatak i ljudi su uspjeli. Ja opet kažem, ja sam posljednjih 10 kola bio i zahvaljujući njima uspjeli smo napraviti ovo što smo napravili. I ja uvijek ću to reći na igrače i upravu, a sebe ću ostaviti u nekom rezervnom planu. Naravno da taj kontinuitet u igračkom kadru mi ne možemo na silu da napravimo. I gradonačelnik je tu jasno rekao da smo mi pružili ruku tu negdje između 60 i 65% igračkom kadru koji je bio veoma bitan u prošloj godini. Ali momci i njihovi savjetnici ili menadžeri, to je sad po novome najmoderniji izraz, su imali svoje planove i svoje ideje i mi tu zaista svakome želimo sve najbolje. Sloga zna čime raspolaže, Sloga zna koliko ima mogućnosti da prati ovo sve i naravno težak zadatak jer se i infrastruktura popravlja. Samim tim nije došlo do dogovora sa određenim brojem igrača. Ja sam 6 igrača, vi to vrlo dobro znate, već ovdje u odjavi prošle polusezone rekao da su slobodni, a onda sam želio zaista da zadržimo nekih 8-9 igrača koji nisu bili za to i mi se na to nećemo vraćati,
Priključili smo 6 mladih igrača iz naših mlađih selekcija, samo Tarik Ješarević je nažalost gledao u drugom nekom pravcu i njemu želimo sve najbolje i samim tim zbog toga smo morali znači da brzo radimo i vidjeli ste sami da nismo nigdje u javnosti izašli ni sa jednim imenom jer smo svjesno znali šta ovo znači, tek sutra je prelazni rok. Morate shvatiti da i mnogim igračima ističu ugovori 30.6. i to su mnogo nezgodne stvari da se prije nešto radi nego što treba da se uradi. Tako da smo mi danas evo ovdje predstavili ove igrače koji su nam sigurno pojačanja, to će vrijeme pokazati. Mi time nismo još završili jer evo nema tajni, ja ću poslije poimenično naravno o svakom ovom igraču jer su oni tu sa nama bili i uslikani. Vi ćete imati u narednom periodu njih na raspolaganju za određene izjave koje su vama potrebne za vaša sredstva informisanja, ali moram reći da tim nije kraj, da ovim nije završen prelazni rok za nas. Mi imamo momka s kojim je završeno sve, koji je reprezentativac jedne države, noćas igra, večeras igra kvalifikacionu utakmicu, on će biti slobodan do 1. jula jer je realno da se ti reprezentativci oslobode obaveza i od 1. jula je sa nama, ali evo iz tih nekih razloga kao i ove momke nećemo ići u javnost, naravno, i imamo još 3 igrača sa kojima smo sve definisali, ali njima traju još ugovori njihovi i zaista morate nas shvatiti, bilo bi od nas neozbiljno i neprofesionalno da sad ovdje iznosimo te razgovore, ali znajte da smo sve po planu radili ciljano i to bi bio taj broj igrača. Ja sam vama rekao na pripreme idemo sa 24 igrača i 4 golmana i mi smo danas predstavili ovdje na prozivci 22 igrača, pročitali, plus ova 4, to je 26, sve vam je onda jasno da smo blizu onog konačnog cilja i mogu slobodno reći da smo na 90 do 92% ispunjenosti ekipe. Šćekić Nemanja je golman koji je provjeren, mi smo želili da imamo iskusnog golmana. Šćekić Nemanja je posljednji klub u kojem je on bio Bregalnica Štip, to je makedonska prva liga. On je prije 2 godine mogli ste svi, možete se sjetiti da je branio za Rudar iz Prijedora u Premier ligi. Veoma uspješno branio, smatramo da nam je on jedno od rješenja. Milojević Đorđe je stoper iz Borca iz Banja Luke, pozajmljen igrač nama na godinu dana od strane Borca. Popara Dejan je zadnji vezni igrač, zaštićeno godište u 21 igrač koji nama, znate i sami da smo ostali bez Popare Nikole, sticajem okolnosti, evo isto prezime, na istoj poziciji igraju, i Đorića i Zajića, tako da smo tu reakciju napravili sa Poparom Dejanom, sa Tahrićem Amarom koji je igrao u Leotaru u posljednje vrijeme, to je isto igrač Borca, U21 zaštićeno godište. Karać Zoran iz Novog Sada, posljednji klub u kojem je igrao polusezoni je bio Zlatibor, vezni igrač 26 godina. Šipovac Danilo je krilni igrač iz Leotara, isto tako u Zrinskome 3 godine pod ugovorom bio je na pozajmicama i to je igrač koji nam treba da donese brzinu sa Baranovim i sa Starčevićem. I naravno Bosnić Andrej je isto tako lijevi krilni igrač koji nam dolazi, bio je pozajmljen od strane Borca u Ljubiću, postigao 11 golova, smatramo da će biti lojalna konkurencija ovim krilnim igračima. U opticaju, već sam rekao, lijevi i desni bek, zadnji vezni i špic, napadač, to smo gotovo završili i vjerovatno sa tim kadrom ćemo odigrati prvu kontrolnu utakmicu. U onom prošlom planu s kojim ste vi upoznati, 1.7. je bila planirana ovdje na našem terenu interna utakmica, mi smo, promijenio sam plan, igrat ćemo u Tesliću protiv Kaffenberga, to je austrijski dobar ligaš, 3 puta 30 minuta da bi dao priliku prije odlaska na pripreme svima. Realno jeste malo jači protivnik, ali to ne treba da se plašimo, bolje igrati jake utakmice. Na Zlatiboru 8. igramo protiv Spartaka iz Subotice, 11. igramo protiv Rudara iz Pljevalja, bilo je Javor, međutim Javor je insistirao u posljednje vrijeme da idemo u Ivanjicu, da igramo pod reflektorima, mi to nismo mogli prihvatiti jer bi morali ići s planine dole silaziti pa se ponovo vraćati, tako da ćemo, dogovorili smo, nikakvih nema tu nesporazuma, sa Rudarom iz Pljevalja. 14. igramo protiv Voždovca iz Beograda, 15. igramo, znači grupa igrača koja protiv Voždovca neće imati pune minute,
igra protiv Inđije i 18. to je pretposljednji dan našeg boravka na Zlatiboru, igramo protiv FC Hata, to je ligaš iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tu ćemo odigrati dvomeč, 2 puta po 90 minuta, da svi igrači imaju 90 minuta u nogama. Tako da smatram da ćemo za tu našu generalku, koju vidjet ćemo još gdje ćemo igrati, ona je planirana 23. Zavisi od žrijeba da li gostujemo prvo kolo ili igramo kući, tako ćemo se i ponašati prema toj generalki. I još jednom ponavljam, po planu sve radimo, ljekarski pregledi, grupa igrača jutro se odradila, prošla uspješno, sutra i preko sutra još 2 grupe, u četvrtak imamo dijagnostiku, to jest stvarno stanje, mjerenje njihovih trenutnih funkcionalnih sposobnosti i bit ćemo spremni da možemo kreirati u tom pripremnom periodu sve onako kako treba da se odradi na vrhunskom nivou. Još jednom kažem hvala ljudima oko mene što su ovo sve uspjeli da obezbijede, da bismo mi napravili ono što je završni čin, a to je da se dobro pripremimo, prije svega popunimo, a onda i napravimo rezultate koji će ostvariti klubske ambicije. Toliko.